TV. Kathosha mwenye mnono ntuboko na kanyaga kuatana batu kienthe tuchie weru tha mwanja onbeto awini wa Kenyero tukiambiriria ni ati makarika yangi ya thatu ya murimo yo imports yethirete yetumirwa kaunti-ini ya Meru yekinyithia makarika ya nabui kulingana na minister wa kimabwa mwiri wa kaunti-ini ya Meru ura wikirite Meru wira ni ati ya thirikari ya kaunti ibanganitie bwa kwani bwa kendo tiira iba kwithira bekandana na murimo yo itombere kuburi potra ati tuonete twawatanitie kesi imwe side ya Kaithe na tukumigwatania side ya Kaithe ikwejire todo batu tukureta mwaji Meru General na etho na gwa isolito kana era gwikwa kando na daktari betu bombe ikwithirwa iba kumutreat nora na rweja twejete ku report ati tukugwata cases ingeinya chia mulimo jojo wa mpox and then Meru County na ntobaba bonde barabombete kwithwa bakigwata mulimo jojo abarumete bombarumete Mombasa ebetho bakeja Meru County na tomba kwithwa tukona bena symptoms iji chia mulimo jojo surveillance team yetu yombe kwithwa ni kumba ku report na twethirwa aje baba itukumba kwithwa tukibashughulikira Meru General na bomba ponde kwithirwa bagochokwa nja cases iria itirari barabatari ugwatine tayari bo wana benja nebe kombe gutritwa na rwa tukujita kwira public ati iboga twethirwe ba twethirwe twe on the lookout kana twe alert kwethirwa itugutega antu barabombe kwithwa bena cases iji in case muntu akeja ku report ukeja kuona muntu mbuga ena rush kana era tuthundo twetha tukalija twa muthanduku na muntu akeja ku report nyawengo na kwethirwa ena fever kana na Kimeru era tuga omwangi ndene mwiri na kwethirwa na kumba kwethirwa IB miramunthi kana lymph nodes iboega muntu ojo na akeja kwethwa mbuga na gukora symptoms ichonde chikombine muntu gukora muntu kwethwa na fever na imbi tuthundo tutwetawa tukalija to muthanduku na most recent nyatukeja kwethirwa at least muntu ujo mbuga na travelete outside Meru County especially counties zitukona china mirimo ije iguru iboga tukombe kwithwa bati tuku report yon tugintukira tukwenda gukaria mu Meru mono ni ate murimo jojo keja go spread na batu to department ya health kana to thirikari ya county government Meru aja yetu kwithwa to protect ta mu Meru wonde kwithirwe ati komba murimo jojo tukwithwa go spread kana twithirwe batu murimo jojo ora jo kweje tukumbi kwithwa tukijo gwata no kwithwa tujoge tukijo treat tutekwenda tweja kwithwa twina outbreak kana numbers iria batu chiomba kweja ukethira ni guzidi inya capacity yetu lakini atukwenda kwira Meru as of now ati twe Meru tutio gwatine na twe Meru daiji thirikari tayari ni umbeti kwithwa igikaria muntu wonde wina symptoms na batu tukweja kwira mu Meru ukeja kwithirwa kwe muntu kona ena symptoms iji ibwega ukaripoti ke mashibitali jetu mashibitali jonde ja Meru County o ala shibitali iri 216 facilities ila tuina chio cha public na inge cha private nyachiongo bonde iberesi ithirikari symptoms cha mulimo jojo na daktari bonde bakwethwa bakemenya ko jo identify kenda twethwa batu tumbeti kwethwa tugikaria turi Meru mulimo jojo tukiaji kwethwa
tukigwata antu babaingi ndene mugongo jomi. Kongina kuni ati kuroba kuma gishiko bunge kia Gembe South barabaire ya kwithira bakigunika na kigina kira MCA wa Maua Duncan Kagwana aithirite akiuwa ichi achangirwe kaita kamubango yo empowerment yurayo abwithitwe munini wa Rais Professor Kithure Kindiki cha Maua ibaichumirite na kwithira bakiriana na miario ya Kagwana bakiwa yabo ibaithirite bakigunika na kigina ki. Victoria retiru are ye kurobe kundi ne ati mheshimiwa Kagwana ari watwaero milioni 52 na batu tukemenya tu ngo twaero milioni 5 ara stadium iri ende tore akoro tukuria atire rira aguthukiria munene torietwa na ukumba wetanara national government aturetera milioni 5 ri wana bwake ndene county ri imbi atureterete twiyaba tuyaye kuroku ati milioni 52 milioni 5 na milioni 5 ira itwembeta kwethera twekiwerone nonto mathabu ya thithitwe no mwekoro akinyilwa ikigina kira kia bati umukinyilla imbi byangelela genda ya milioni 52 Kagwana na tore mbira atomia cira icionge kana iraritere kenda ari orongo tukuibwa kwena nini ngasi kweya no kwena mbori batu atogwenda ku atore ekorwa atere nete aturetere ngasi na mbori ira ikweya no antu na matangi ya roe antu yo tuthukiria munene tu Kagwana we MP kana we MCA MCA bonde yoke uya ntobo chiwandi tonera retete empowerment ya youth na misetho sethwa na twetera gavana na heshima baba inge na ntobake uya ntobo chiwe wanda na baba ethe bomba kugunika itwonera mheshimiwa hali ayeta misetho ndene kiani kia mairi 3 na ntobomba kuona utethio itwonete kinyaba mwenda ithili bakiomba kuthithia mantu amanene na kuempower ngekoro na inya youth na ukwo twiyaba tu yakariba mawa kuria Kagwana atire imbi areta ndene mawa kende yo tutholonsera mwana wetu MP wetu ro weta tuthurira na ara turetera Tugitana mbere ni ati murimi umwe wa mira kumantere chia kinisa gishikone bunge kia Gembe North na rietwa Kamakiari Arunga anatieta la asara nyuma ya monki kuwata mundene jwawe ja mira na kwethia ruterero mwakwe eka 10 na raba kuthoani muntu bwithite bo bakiowa ibarikite kwethia bakiringa riboti no chionkoni bwambiriretie na baketha bakiwata kioto ndete go sheria nda kwa ubi nda kia ubi Mukuru Kamakia Arunga kuma antere cha kinisa atigitwo agitara achara enene na ena kwithikiria konene nyuma ya amwanki gutumuka agatigate ikamunda agwake na kubithia maika amakila kilara irigirite guketha antu ite kuraja na kuona ambecha akathomba wakwa ni ara na ndone mwanki yumate ate ao mwanki wikuona ni muntu weirara yuwithia ao no ntu utaumite kethete antu beire baba ingi umenya musiyura yukiya yura yonjweri yara na kinya yoyo na ore ao yoyo a musememe ao na kinya yonge yara mea munda yo kinyoko no kuita no kuona eri ucionthi gutina ngiri na antu bombere kworia laini muntu aira mwanki kethe ka kulukita agaila kawara withia au kila kinda tarajite kwendia ngiri manele mirera ariko tureterete kintu ya 1 week twendia bahati mbaya kia idho nura idhirie na tutakomia motive ya kuwede nimbi yani mantu amana mbura mantu bale serious na kila bombi tiketi na bombi sie kila kelera kalera nyamona kinyo ke una kinyo tesiali ibo ntoto kwa muntu razia untubu ezo mwana kana muntu mwana kada kwa bahati mbaya anjaribu kunyitokeza no ntontubu kwa njago yukuru action umye muntu akangamia munda yo tuona ira kinya mbesa yo ata mbesa ngiri manele ikaritango ikathomethiana na ikaritango inge cia mucie wende akiuga kinya ururubwa na bo kinya gwethana ringite ripoti kiri thirikari akathi na mbere na kuthingatiria mwanka amenyeka umaka mwanki ojo na uraruthite onyamu bubu kene tendwe kithuku kikirikite kwithia kilake na muntu ro ithetie na batinya kuthowete na ata mwanki yo akanire ende no ntuntu buburemete kumyeka nture no itherie tugakikia githirina ni cio tugareta kuno kenda tumba kupambana na into bibiete kuno bite kumenyakana polisi no magano no nthaine kwenda kubuthia uchunguzi na thai bitu kwenda imuntu itorie ni untu sheriene
muntu no ure nunto na evidence ya kuwa fulani ni fulani kana nonere muntu kintu gya wanga bwethia kimero kwena kintu gitawa githiri nkathi ata mwethio na githiri muntu uyu uretherio ntubu imuntu wina thuku indi antu ejo kwa na mtu na kuja na antu bakaibwa bena ororo na bati witoria mapema kumakinisa Gebe North Betan Class Chabare. Kongi na kuni ati kundi mwanya birabiria kwethira bikiguneka na into mwanya kuma kie mubango yua floka kuma kambakia ayura yuere ya kwethira yukiruru ingavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Edinge kiuma kientuku ya Jumaine ibaichumirete na kwethira betariri into birabethire bakia mukira kuma kie mubango yu ibietomi na ibiethirete abiebate bakimeneria barabethirete bakimeneria mubango iyo. Manto just state launch Meru itukona muno kethirwa iyo tethio kwa kariba kambakia na itukuromba o unendere Murungu atethia yete na mbere na eze nonto imaendeleo zera tureteri gwetu na batu tuterega maendeleo nonto itwiziza gutuguna into bigo kinya naro na tugukozera ora ngaba na rato athite mabigo kinya twina mbeo na matangi na sacks cha kwanda mbeo na twina gas twianto bakamba kitugurikanwi na thirikari je na state launch je iragweterwa ja ireje taguchwera ndakai chetu ngugia gwita twianto bakwamba kito gwa appreciate no to 2.5 ere kwarirwe njira ichiche je tagwekirwa raminaja twejere ara Kenoru twetu ni ofisi ya Froga na tugwita antu aria na arwa tukumba ku receive matangi twege kunde gya kamba Youth Forum antu baba ingi barenesa propaganda nao bakiuga into bibi tioneka ende atukwenda obwira ngavana Mutumana Rinda Kiome ni antu bakuga na kuthithia to baba ingi barerigirite batu twithirwa kwina ndwa inene muno barerigirite antu bethirwa batunyi into bibi ende na arwa Floka organization yeji itongeretwe ni Evelyn and Janice bago prove decorum in the dispensation of these items tukuona ati uti muntu uti kuomba kinyerwa ninto bibi na antu bondi bagwita bekinyerwa ninto ende kuri antu batwe tukuigwa ibotonogia sana na ndenda uni gucokeria antu baba members baba DCP gikundi kya opposition nontu utege ntu gikuretwa Meru guku tuigwa batikurwa nakyo ndiria yani gakoromone gweterwa ija gwakwa itu abonera butabonera bagipinga ukauga bakiuga mbeche ini nyingi muno ikejara gakoromone Meru general yanje kwa elevated bakera mutuma anatigane yango geu CT scan na machine ichi chikanja kuretwa chibitari no kuigwa bakirwa nacio barabara nduo kale njito kwerwa tuthithiriwe nontu Meru nejete kwa city bando no kuigwa bakipingana na mantu jaja recently haja kamba kia iturari tukaretwa maendeleo ya thirikari through wa kibwa state round aibo kwanda state round ya kwaja antu kamba kibo kwanda state round ya kwaja kwau endo kaigwa anasiasa boba yarunga manara nontu ibanyiri bakiuga ati into bibi bitebateri kuja gwakwa na ande turenda kwera atire Karo Muriuki no tuitukoma no utongeria DCP naja na chama cia weka chagua turenda kwera Karo Muriuki atire ikeja kwithirwo tike bo turetera ibatigane na atwe na atabuga pinga bupinge kila kitu ile serikali inafanya nyinyi mnatuletea nini imbi buko bo turetera na ndekeja kwithirwo imuromo mutheri ekeja kwithirwo abo pinga into bionde batu tigane na thirikari etwitera nguge na 2027 muntu ora tugutambua babo tugira itutam tugira ata itutam tukaringira William Ruto kurewe nontu nakwejo tutethia bena kindeke Mutumana wetu wakinyaja bena Rinda tubagite atia tubaringire kura Kathoshe mwanya muno no tubakwethira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru tha mwanja ugeta kuraitu chokirete na ndeto nkuluki Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice siri ni mutujo nice extra premium
Mutindi yana kamusere. Inyaju tuena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikueta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Watuikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuri ngathimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji Nice na Nice Extra Premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. 96.4 FM Maua Kangeta Isiolo Kianjai Mudhara Ruire Nkobo Motindwa Okangangi Mekindori Marimanti Tuka Chogoria Kunde Normore Rwa Ameru. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco geria na arua gura shares kenda kuigwatira kanya gaka kugura share imwe ni chiringi igana rimwe aki na uriendeka kugura kuma shares 10 gwitia muchindi wa kiewa gikinene akamukira ngari muthemba jo Probox nkuruki kuri na biewa bia okiumia biliani amwe na gift hampers airtime bikibiki ngombe chegu kama fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gurashias na arua, wichindira biewa bibi. Nuntubo anteto nkuruki, turiungire obisine chietu nkubu, kanoto andikire email, kire info@timesusacco.co.ke, kana uringe dhimo kire 0703 770 457. Nkuruki, no uriungire ndoanyi chietu ntere chankubu, mitungu, kariene, githongo, makutano, timau, mukodhima, na kinyaka dhwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Gakwa twagini oringi na katho cia mwanya muno no tubo kwithira witite ambire na kurumira ndeto cietu cia weru tha mwanja twichokira ni ati
munini wa rais Professor Kithure Kindiki naithirite akinenkanira certificates cia nominations ke baraba kuruira ite mwanya na tigiti ya kiama kia UDA kithurano binini bira biregeretwo kwitha bikibwithika ntere mwanya. Nomination certificates for the successful candidates who this morning we are gathered here to issue nomination certificates for the successful candidates who are going to be the flag bearers of our party in the by-elections of 27 November 2025. And we are issuing the certificate for one Senate seat, Baringo. We also have a candidate in Beira North constituency. We have a UDA candidate in Malava constituency. We have another UDA candidate in Banissa constituency. And because we are now expanded and we have been cooperating with other parties under the broad-based administration, we have made concessions so that our partners in the broad-based administration will, on our behalf, field candidates in Ugunja and Kasipul, as well as Magarini. We will also be fielding candidates in 17 ward by-elections in different parts of the country. And therefore, today we are here to not only congratulate, but also issue nomination certificates to the successful flag bearers or the successful aspirants who are now our candidates in the by-elections. I have no doubt whatsoever, when the time for us to account for our first term, we have a very, very strong report to give to the people of Kenya. I am humbled and privileged to be part of this great party, and this party has a huge future. This party is beyond the current leadership. We need to sustain this party 50 years, 100 years, 200 years of consistent policy implementation around social transformation, economic transformation, if we want to take Kenya to the next level. Mwandiki wetu Antheto Marion Karugi natubanganirite gicunje kia biele kia riboti ya mwanya kuma miraine weta makuyone na aronete kanya kwithira akiaraniria bamwe barimi barabari kiurimi bwa kimera kia mirano indi bethira bagita kiurimi bwa makuyo nyuma ya kimera kia kwithira yekiromirwo imathina nkabo. Thina inene ya arimi baba makuyu kuma Kanjo ni kuurirwa makuyu na mauri ya nthi untu bubatonya asara inene na baba yetu bakura thaiba tutura bobo yore thia bakiura kenjina mbesa maana yana ora ithiria siringi maana yana ya memburi yongwa ina maana yana lakini samaki kauro maana yana na samaki netetha cia mtu saiti ya memburi tilapia yetu kubunya 200 tilapia ebatere kwithwa iguri na mbesa cia nthi kapate kuro 400 nundu itu takora samaki na moteri jange itona samaki yaka wekiri thanine kena accompaniment ya kaugali kaninto kura 600 meaning samaki we yongwa murimi abate kwende na 400 kenda na gintu lakini untu wako itho tutena wa kwendia na tutena njirenge murimi ategia kwawe noga kende na bei ya thiro wa nuntu atena wako gitate atena wa kwendia makuyu kwithukweria ni nyumo ni thina ingira arimi baba ukulukira kiambere kira kire ya samaki cieri nyene ita nyamu ita wanchana kana nkuru nchana igatonya pondine ku utemenya kana yeku nonto nchana nonga wone ingarangite kiratasi kana laina ukona tumakutho iromenya kwina nyomo nthi na nchana ke ya ukara pondine 1 week erejaga everything wekira bia gora pondu no gote samaki gwitia gora samaki iroka mea samaki cia kwa ciena ciena kasoro gankuru gakeya gatonya kuuga kakira ka winyote menya kana geku nonto gakira kapisa kakara nyomo ikathira iwi nyamu ici ya nanthi
kwi nyamu ingi cia ya neuro kwina kinyoni kimwe ntimeora gitawa kia white kinyoni kiu kiri ya samaki utuku na ukameagie kumama mutene yonto yuke yoke ngoro mbere otama mathaa kenda cio utuku ugakigwa kiu kiri ya utuku iu challenge ingi alafu kwina kingfisher nio siku kingfisher maita 3 kwina kara ke marangi ya maingi kwina kangi karangi mo ke muromo yu muraya na kwi kingi kirio kina mwiri yuko nenea iu itebete gisamaki kurera makuyu kuri ngarama ni kwitacia tubesa twa kura irio na nontu arimi baba tina kainya kau bakaura twirio tukai na basiomia kungania na irio bya miunda untu bakua makuyu ya yatire ya nyira irio nabyo bitoneka na bibi inge bira tugitabura imunde na tuketha irio bia twaketha tuketa tukathirio bira twacoka tukaura konia kamo nontu bwa ngarama ya buraba kwendi irio bia samaki ukaura konia kamo ka 4,500 kana 4,200 ukeyo kamixa ukendelea kuya samaki ciaku irio lakini yamo na bo irio biutika birera abo boya bora ibateri kurero ni irio bira biacio tukira kina thina muno ni uria ngakuria thamaki u ni undu gutire na irio twina cio unitani riria ngwe thamaki njaragiria irio mugunda ethirwo ni maria ngatinangeria riu ngacigerera kuo na ikarea riu gutie irio iria twari na cio iria twaetwo irio ni ciathirire bia kuria bia samaki bitiurika nontu gakunia ga 25 kg no kaurire kuma 4200 gwita 4,500 no teona meru ndene meru kaunti teona no tumanire o Mwea nara kwa Waiguru ino tutumana uria kwenda igekirwa ki ngari cietu ciamenya still kauma ugeta kugira maua kuu gakunia kau gakiuga ukinya gaketho kena cost ya 6,000 na gakunia kau gethwa pondi yaku na samaki 2,000 mihini ugwe gakunia kau gatethire ya ntuko 15 kwa mweri no kwa tukunia twiri kenda samaki ciaku ikura bwega kingi kira kithangika cia arimi ba ni kuona mbewe mbea rira bakura makuyu ya kurithia araba gweterera bakura makuyu batenda irua mbewe ira original na utubu batura kurera makuyu ya tiukura antu baingi baraba kwendia fingerings baba ingi ntumire kio kiu ni makosa ne akora mtori aritha kathitha gacari kidogo agacoka akarithia samaki cio pondi 3 cia tilapia wa onda samaki ageta kure ki pondi ewe agatacia twana tore akatungrade atuika bwega weto kagura weta na samaki ciaku kurera ikarea ukura wa murungu utethia kwendea turabwithitie bwega gurukira ceri ore kuwa igakura muthia yo icunci kia biele kuma miraene wita makuyone neni mwandiki na mukuthuranirwo noru Marion Karugi wa Naftali. Kathosha mwanya muno kiwe Marion kiwe mutegere na kiebonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cietu cieweru thaa mwanja nga kwendera kaita kia honbeto awinio kinyero.